Kapitan Enteng! Sagmamano day dyan nakabitin alakaw, maray. Ayan na. Day dyan na iyo. Yakar mo day ta imam, amang ito daw. Kasano ko maamakitak ngay. Nagado alakok anakabitin. Ada ka pansit, ada ka toyo, ada ka krispa. Day dyan nga raw. Hay, ijakman amo no anya ti kayat mo agatangay. No apay ngamin at tudo ka atudo. Adi mo mat ibaga no anya. Kita ngamin day tiramay ko amang itududo Day jay aw. Isumat gayam at tudo ka atudo. Gapota kayat mo nga ipakita day taramay mo nga dasing-sing na. Exactly. Nasaya at matanadlaw mo, maray. Balitok dito asing-sing ka. Nagdakkel na sing-sing day ta. 100K ko naman. Ay! Di nakman ang awan iti kasta, maray. 100K? Itakla nga nakangag iti kasta. Lakwan naki din iti tuyo. Talulaang apirasa. Anya? 100K day ta sing-sing mau. Ngam talulaang apiraso at tuyaw tigatangam. Sagay sa kami kinibadong kaw. Jay may sa ipasidami jay pusa may. Mala, ikan na kun atay nakilutaw. Anya ti kunan, Chip? Ada holdapper dito kabildatan? Oy, saan la holdapper? Kidnapper pa'y Nagadumot eh. Agi kata ko na tanod. No kaano mo't nga imado dagiti kriminal dito lugar tayaw? Kunamot nga agikat kan? Ay, makapadanag mo ngamin dagiti nga ibagbagam, Chip. Ay, at dapay gayam na yun na. Ha? Saan lang nga holdapper kan kidnapper? Anya ngay? At dapay gayam killer. Ikaw pakarabi di taruan tuyak. Napanakla ang gimatang itituyo asidaan ta. Gimatang ka ang taltalo atuyaw. Agtip-tipid tang raw tanangin na amin nun agagatangon. Pagtipidan na kaon, idin to tagimatang ka iti dakkel asing-sing mau. Kasano mga main, instaldam dagiti nagadong alahas ko iday. Aging gaita, di mo pa'y nasaka. Saan ka mabalin na rumwar na suot mo day ta sing-sing tuyang? Tapay, kasano nga rod ama ipasikat ka nujak erwar. Kasano nga rod ama amuan dagiti tattao nga dadakkel asing-sing ko abalitaw. Nujak ipakita kadakwada. Apay ngamin aya, anas kan nga ipasikat mo. Iso nga rod agim matang aktap ni ipasikat ka. Ala, naluton day tutuyo. Naluton day tay? Naksit Mike. Ayunay kan tuyang. Kasano kasi daing ngay day ta? Naksit atuyaw. Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta kagawan. Apay, punno aya di ibagbagani ko araw nga adda ka no hold upper kas kada kidnapper diti barangay tayaw. Ay, ipuno nga da. Iso nga ron, pagan-an nadak dagiti bumarangay. Adapay ka no killer. Ay, win. Ay, Sus. nakaamak mo no kasta, kapitan. Ay, sus. Iso nga agad nagkakagawan. Tadang iti baak ti paborito da biktimaan. Ay, sus. Ay, umadanin ti biyag ka no kasta. Ay, no sumip ngitan. Irekap mo ti tersinam, Sapay iso ti kapigsaan ti panaglakaw. Ke bagaam dagiti customer mo, Saan da mabalin arumwar kadag iti babalay da mapan gumatang no sumip ngit. Sumipngat nga umaddadag iti hold-upper kan kidnapper, kapitan. Kan killer pa'y Ay, nagbidot kan samat, kapitan. Aswang samat ti rumbang apagbutngan tayaw. Ay saan? Anya nga aswang. Kidnapper, hold-upper, kan killer laing. Di mo lalaokan iti anyaman kalukwan. Maray, nasayaan man, tanalagip mo ti umay makikaaruba. Una maray, tanabayag asa anak-anak ikaarubakin ka. Kumusta anak mo na? Aywan anya. Kumusta ka ngayon, Maritoyan? Adda nagtubo ka muro dito rupak. Adda ay
Kita agman. Daytoy man ni Maray, makitam. Na awan met ti makitak akamuro di tarupam. Nagdadakla ang mat akurat-rat ti makitak. Ay na Maray, itudtudok lang arudan. Daytoy man ni, di ka pa na makita. Ay saan samot akamuro dayta? Sa balin samot ipakpakitam. Anya ngay ko mamaray. Daytan samot nagdakkel asing-sing di tatamodom ti kayat mo nga ipakita. Ay, naglaw mo gaya Maray. Kunak no di mo makita. Nagdakkelan dayta asing-sing Maray. Pudno abalitok dayta? 100K. Ay, agasem ngay dayta. Nabailam ti gimatang iti 100 karat abalitok asing-sing. Siyak pa'y di ko na Maray. Manungay nga ro dayta, Maray. Nangina, di mo kabailan agatangin. Ay, jakmet kat gumatang. Damdamagak laang numano. Ay, gaya Maray. Agda mabulod abagas siyaw. Ha? Umay ka bumulod iti bagas? Di nagsama kaya't apabuludan, Maray. Agawid nga rudan. Ay, kat pabuludan ka, Maray. Anya kalakit din, aya. Kagudwat ka banti buludag, Maray. Sige. Hanggang mas daawak. Tanagdakkel day tabalitok asing-sing nga umay mo ipakpakita kanyak. Ita, awan gayam isa ang yo, abagas. Paray, palsuada magsamo di bagbagada nga the hold upper, kidnapper, ken killer dito ayan tayo. Palso nga ibagbagam. Kendo agpeso. Iso anas kan nga ganda tayo. Ay kat tumulong nga mga ron nga grondaan no kasta, paray. Nariga tayo no may sagmak tayo. Ay mayat birigod ka barangay ano kasta. Wan paray, kat dito ikon nga usaray, tiki naturid ka. Badaw! Badaw! Pupukawan na kamatan ni Marituyang. Ay, jakman mo paray. Umay mo man bagkatan daytoy kagudwat kaban abagas. Day, adaing kaawitin pare. Nangalaan na nga tangay, day takagudwa ka ba na bagas? Agure ka. Nadyag silap-silap iti iman ni Marituyang. Ay, dayjay paray, sing-sing na. Puro abalitaw, paray. Sus, delikado. Ha? Delikado? Ang mga hold up na no ipakipakita natin sing-sing na. Ay, una niya. Ay, ibaga man kingkuha na. Saan pa'y analpas ti panang ipasikat ko dito'y sing-singkaw? Iso adi mo pa ikat dito'y ramay kaw. Angam Ay ka sa... pangasem, tagulim ka. Delikado nga rod ka na o kadagiti hold upper. Nagado nga hold upan da, siyak pa'y mag. Ay na, awan ti pilpilyan da, dagita man nagdakdakays. Ay di naksuruan si kabadaw. Ipapas ko pa'y nga ipasikat da iti balitok asing-singkaw. Kat awan makalapad kanya. Marikwana, nadamag mo ka din, dyan napasamak ijay ilay. Anya dayta, Maray. Ay, sakbay nga agpinadamag kayo Maray. Orayan dakpay mo ta. Ay nasaya at mataimay ka, Marituyang. Masapol amangag mo na ito adamag. Iso nga agdengag ka analaing, Marituyang. Sigay, agdengagak analaing. Anya aya day tadamag. Ay, amom. Adda ka no bakit apinutad dati tamuduna, ijay ilay. Apay kanungay, Maray. Kasla kanyak ka bakit nga ta, Maray? Ay, basta, bakit? Kat ammo yun no apay? Apay, Maray. Nalaing siguro nga agito daw. Iso apinutad da di tamuduna. Gapo, taad da balitok asing-sing iti tamuduna. Yay. Kaya't mo asawan, hinold up da jeramay na. Nga adda balitok na. Diyo ko na mapasamak mo't kanyak day ta. Ay, Marituyang, no saan ka nga agan-anad?
Iso, ati balakad mi kan kamari tuyang. Ikatam day ta sing-sing, di tatam mo daw. Iyakar ko dito'y sa bali aramay kaw. Saan mo nga yak-akar, tapno saan da apot doon, day taramay mo. Ay, malaksid no kayat mo ang maputid day tamay sa aramay mo. Apay, asino kumamot nga iti mayat amaputod ti ramay na. Ay, amo kong tirumbang aramidag. Idulin mo day ta sing-sing mo, tapno saan nga agpaggad ti biyag mo. So katakit di iti kwintas. Apay ngay. Tapno saan daapot dun ti ramay kaw. Saan nga ta amas delikadaw? Kapitan! Kapitan! Mare, nagpudot ka magmagna ka dito kalsada. Oray si Kantopay. Anya day tag silap-silap di tatangan mo? Ming-mingam-ngamin, Kapitan. Nagpuskulan ako intas data. Balitok? Aggagatel ko man ato'y tenged ko no saan abalitok. Agasam data. No saan asing-sing abalitok? Kwintas abalitok, ti isuot mo. Kasanaw, ibagbagada mga may nga amangan kanunupot dan dagiti hold upper da ito ramay kaw. No agisuutak iti balitok asing-sang. Ewan man. Delikado talaga. Iso aday tuyin kwintas at ipasikat kaw. Hey, bagay ko kadimulang, Kapitan. Ay. Bagay mo ngam saan mo nga ilabas-labas dito'y kalsada. I-display nga raw. Ay, madi! Don't! Delikado! No makita dagiti holdupper, kidnapper, kan killer. Sandak mo't siguro nga ananwan, Kapitan. Ay, don't say that! Delikado tiyag pag nakunak. Nagrunak at ada suot mo ang nangin nga alahas, hindi? Sige, Kapitan. Panawan ka, tamapanak pa'y iyay abagatan. Ay, agan-anad ka maray. Ang mga numasalaw mo, dagiti managdakdakay. Nakabutbutang mo tis istorya am, Chip. Abay, mabutang ka nga eh. Mabutang nga araw. Pagsigarak pa sika. Anya tinakabot-butay nga sa istorya niyaw. Ni Chip, mabutang nga. Pag-istorya ni Chip, tatabadong. Takrot kamot gayam, Usep. Istoryahin yun tapno mabutay nga, Mike. Agtaray kan tupay. Apay ko mga agtarayak. Ala, istorya mo. Adda ka no bakit ijay ili adi ng randa? Anya, taapay adi ng randa. Gapo tabalitok ti kwintas na. Tinakaw dati kwintas na. Mala. Gapo talimaban. Dayjay, di ng randa. Jesus, nakabutbuto nga talaga. Ay, nituyang kaw! Kita ni tata ba daw? Permit itaray na. Nay, dapay na sabat na ni. Katkatawaan dan. Kunak man no naturad alakay. Ni ba dong samo day tagtartaray ang masabat ka? Tuyang! Tuyang! Apay, anya ti kabutang mau. Dagiti hold upper, kidnapper, killer. Adadan ditang. Ayan da. Apay abiro kami da. Ay agawid dan. Darasem. Ay sos, kinag-iguyod. Aguray ka man. Ay agawid dan. Ang mga numakita na ka dagiti man nagdakdakays. Kit ikatanda mo day taulaw. Di nakman bot-bot ngan si kabadaw. Apay bubungan kaya. Iso nga rod ka no ti inaramid dagiti man nagdakdakas ijay bakit ijay ilay. Nga da na puskol abalitok akwintas na. Aramiden da nga takanyak dayta. Kaduin na. Tadaytangay na puskol akwintas mo. Ay, partakam nga rod ba daw? Sige, agawitan! Darasam! Si kamot ti mangiguyod kanya kaun. Ay ako ay kamot na. Mare, mapan mo ilako dagita balitok nga alahas mo ijay ile. Wan, tadagito'y magayam ti pakatayak maray. When maisagmak ka, ay nadamag mo dyan na pasamak ijay ile. Ay nahun maray, ay nakabutbutang day taadamag. Ay iso nga ita, tanasa papay. Ingka ilako amin ng dagita alahas mo. Tapno adda kwartam, kat igatang mula angan iti bagasyo kan nibadong mo. Ay wun maray, tanay. At dapay gayam bulod ko kan kaakagudwat ka man abagas. Wan maray, bayadam matan Wun maray,
Umay kung tubayadan, inton mailakok dagitoy alahas kaw. Badaw! Umay ka, tamangantan. Nakaluto ka na ya. Ayaban ka, ayan no sa anak pa anak halutaw. Anya nga day ta si Dainta. Kunam ana umakan iti tuyaw. Iso akarni mo dayto inluto asidanta. Nangalam nga tinggatang mak. Inlako kun adagiti alahas kaw. Ay, may bayad pa'y tuyang. Tapno umatidog pa'y, tibiyag mau. Anya ti ibagbagam agatang maray. Ito duman ngamin Dayday kunakken ka. Masapul pa'y ayang ay tudok. Apay. Ayan na nga, jisingsing mau maray. Awanon, inlako kun maray. Sigurado ka? Wan, inlako kun dagiti alahas kaw. Ay, sino ngay mat nga minti mayat amapot dan iti ramay ken ulaw, maray. Ay na toyang. Saan mon atarigagayan ti adu nga alahas? Naragsaken natal nalakat ti panagbiag mo, undas daytan. Alasigay! Didon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.